Azul, Fléon, salam alaikum. Donc c'est toujours la page Farha 24. Aujourd'hui, je vous demande un service. Voilà la photo. Ce que je veux, c'est que vous partagiez sur live. أنا شاقي الله يبارك قصد أنا راح نسيبني الدواء. لا شاقي اسمي سعيد داني محمد. Pour bien voir, هذا. Il n'a que 17 ans. Depuis le 28 avril, il a disparu. Donc كان الصباح راح أروح قدام. Puis d'un seul coup, depuis 7 heures du matin, ولاش الأخبار. Donc ce que je vous demande, c'est de partager s'il vous plaît sur live باش هكا تدنا. فوني في والد. numéro de téléphone في فينا. هذا نقاذ مس. Donc, s'il vous plaît, normalement, la page là, tu vois, je suis avec tout ce qui est solidarité. Aujourd'hui, c'est autre chose. On a eu Nakshi Chagui, Ismi Saïd Dani, Mohamed de Beni Douala, un des Douala, vous contactez la page Farha 24, vous contactez les services de police, de gendarmerie les plus proches, Douala, الشارع ثلاث Douala, تبع شحال من تمكن. هذا نروح. N'oubliez pas, s'il vous plaît, on va faire court. Vous partagez le live avec باش يربح maximum وني ولا وختي انا محمد peut-être tu vas voir sur live بالك voilà حاشا الخير ان شاء الله رايلين اما ولاني il te recherche tu es encore très jeune et j'espère vraiment حلال الخير رايلين وان شاء الله هادي يبان le plus tôt possible donc ça fait 3 jours ça fait 72 heures avec disparaît انا شاقي c'est des chic types يون داع ميس يون الكوزا il vous demande juste وني ولا numéro de téléphone تاعي live. On a partagé un avis de recherche sur une photo, s'il vous plaît. Partagez, c'est باش تصوض بالك اللي ويتي ولا اما يتزوجوا ما ارويلايا ذاغن une petite information خاصه مشطوح ارثاو سنمرثنون وقيم زيلها انا وكنا كنت جا هكاكي هاتسن دونك لو غارسون سان جون برافو ترونكيل اللي الحوار خدم بيدا سيركو ولا شوف سنمرثنون وقيم زيلها